sengo vi ingo le tua faapea ona tapenaina le au faipese toʻatele sa tuufaatasia e le suga le faafegaiga ia Reverend le tupu faauʻuga ma tautia o le ekalesia e fakasalo i mata i apaula na ia tuufaatasia le au faipese toʻatele lenei ia so o se Samoa mai so o se tafa o le lalolagi Amerika o New Zealand Ausitalia ia lai le viiga ia o loo tele foʻi nisi o faatuga ua uma ona tapenaina ia wā foʻi viiga o le atua e se tatou te faafetaia le atua ia foʻi avanoa uma fai ona faamaulugaina ai le viiga o le atua e ala i le galulue faaletasi o le tino o keriso tuufaatasia foʻi le auauna a le atua lea foʻi au faipese toʻatele mai so o se tafa o le lalolagi fia lava le mea o loo iai tamafanau o Samoa ua avea lava foʻi luga o le social media e matulaga foʻi ua iai le faatenekolosi ua mafai ona mafuta faatasi ai mai se foʻi le avanoa e pei ona tatou maua lenei foʻi tulā ou te faatalofa atu ai le paia ma le mamalu se tatou atunuu o Kevin Uluiva lenei ma le tatou sauniga lotu i lenei foʻi a susā afai ua e afea ia le te failotu mai foʻi pe te tatou faitapuaʻiga faatasi lenei a susā ia faatalofa atu iā te outou i le suafa manumalo o Iesu Keriso lo tatou alii ma lo tatou faaola i faamaulugaina pea lona viiga i mea uma tatou te whaia i le ola ma le soifua o faapea na ia foaʻi mai iā te i tatou faatalofa atu ai auauna le atua o latou faletua le gata foʻi lea ia o tinā ma tamāmā tutua ia o le malosi o le nuu ia ma le loaloa se tatou atunuu fea lava se tafa o mafuta mai ai atunuu i mamau ia faapea foʻi matou nei aukilani New Zealand faatalofa atu ai le tatou polokalame iā te outou malo le soifua malo le folau talitonu i lau folauga o loo faapea ona taʻitaʻimua lo tatou tapaʻausi lo tatou atua e ala i lona alofa ma lona agalelei ia le atua nei taeao o tatou polokalame pe lava foʻi ona masani ai muamua lava foʻi o te faatauaina ia le lautaulaga e ave i le atua ma lausefuluaʻi o lautaulaga ma lausefuluaʻi ia e faapea ona faatinoina le ave i le ekalesia ua faapea ona tofia i le atua e te galue ai ina ia mafai ona tele nisi o galuega me se lava le taimi nei tele nisi o galuega o loo faapea ona fia faatinoina i le tino keriso e manaʻomia ai foʻi lau pito laau auā i le o tagata uma e faifeʻau i le o tagata uma e aʻoaʻo i le o tagata uma e apostolo o iai foʻi le ʻaufisoasoani i latou o ē galulue ia matuuina atu a latou mea totino i o tupe i o a foʻi galuega ua faamanuia i le atua i outou lima tuuina atu le fale o la foʻi galuega a le atua ia ma auauna a le atua e faatinoaina ai le galuega tatou te whaia mea uma ia whaia mea uma i le faatuatua amen o te fia faamalosi ma le fiong pa ia le atua o sauni lautaulaga foi mai le muamua le alua koeni taiva foi mai a o laʻu lenei e fai atu o lē ua itiiti ana saito e lulu e itiiti foʻi ana e selesele mai a o lē ua tele ana e lulu e tele foʻi ana e selesele mai ia taʻitoʻa tasi ma foaʻi e pei ona filifili lona loto aua ma le tigā aua foʻi ma le faatauanauina auā e lē alofa le auā e alofa le atua i lē ua foaʻi ma le loto malie e mafai foʻi e le atua ona faafaulaʻi iā te outou o mea alofa uma o loo faalavaina i aso uma o mea uma iā te outou i mea uma lava ina ia faulaʻi iā te outou o galuega lelei uma amen ia viia le atua fo mai e alofa le atua i le foaʻi ma le loto fiafia po le loto malie mai aua le faia ma le loto tigā pe fai ma le faatauanau lona uiga aua neʻi tauanauina lau mea alofa a ia faia mai le loto fiafia mai la le tala le tusi paia le vaega faupua ona fo mai o le tele na e lulu it's a principle o le tele o fatu e te lulu o le tele foʻi lenā e te selesele mai amen le ngata life le manuia i le tino faapena foʻi manuia i le agaga amen o vaenga uma lava ia o le principle o le tusipaia e lulu ma toe selesele e lulu ma toe selesele amen a fai ua iai se vaenga ua tuu e le atua i lou loto lenei taeao e te fia lulu ai i lau ekalesia ma so o se vaenga iai foʻi nisi o i latou ua faapea ona lulu mai totonu o le Kevin Life Ministry ma faamanuia mai foʻi i le ministry nei ia ona lava foʻi o latou talitonuina ia o se tasi o ministry o loo faapea ona fesoasoani i lo latou folauga ia a mo i latou foʻi sa faapea ona
foa I mai mo lātou lulu ma le Kevin Life Ministry I nai vai aso ua tea. Nisi nei o vaenga sa faapea o te tu inatu ia le tātou ngaluenga fo I lo faapea na whaalau I tele tu le tātou whale ie o fo ina I tātou uso ma tua whaafine fo intia ma lātou ngā ruenga o lo whapeo na whai pāanga fo I ma le Kevin Life Ministry le o te tu ina tuai au tā pena fo I lau taulanga ai te fia tatalo I whaamanuia le tua I lau taulanga le tua taulanga wa tā pena ina e lo nu whapeo na whaia mai lo lātou loto malie tama o mea o lātou filifili tu ina atu I lo whale o lātou sfuruai ma o lātou taulanga tatalo I lau fio se e whaamanuia ia te I lātou ia whapeo na aveo se fatu le lei ia toto ma ia pala ma ia fua tamai to maua tuai lo vi inga au to ina lātou se le a lātou saito ia po lātou tupe fo I whapeo na luluina I lau ngāruenga ia e to I tauia peo na e whetalai le tusia whata oto e te tauia le e fōa I le ua mativa e te tauia fo I lātou o e whaamaoni e avatu a lātou sfuruai mo lātou taulanga I lau ngāruenga e whapea o na whaia I tamā whaatinoina ai ngāruenga I lo whale whaamanuia I au na iso se whata whaitaulanga tamā o ngā lue launga ina fo I lau upu I le nei I tū la iai I le whaamanuianga o lātou fōha I le upu ia whaapea fo ino lātou sele I la paulo lātou te lulu whaaleanganga ai sele I le tino si e whaamanuia ia te I lātou whaamanuia o lātou e ka le sia mga luenga umalava I le suafo Yesu Keriso wo le mavala au tuai nei amene ia vi ale tu e lau taulanga o whapea ta pena ina au tu ina atu ia se tasi nei o update mai le tātou fōhai sa whapea no tu ina mai ia ma tu ina atu le tātou fisosoani intia au ta pena ia tātou fōi mai tātou wōrola I le upua le atua e whaamanuia I le atua I lo loto e le nei fōi tai au amen. లాక్డౌన్ లో ఎన్నో అనేక కారణాలు Hola.
nā Samoa, pe ona sila mai fo i le tūlanga sa faapea ona tu ina atu. Ia, ole stasi na vaenga sa faapea ona ave ai au tau foa'i ma tūlanga uma lava o tili ni uma fo ina uina ma tātou fisosoani. Na o singa update nei mo tātou a o faapea ona tālia pia ni so vaenga tu ina atu i tātou emaili ma tala fo i ole ngā luenga man ngā lue le nganga o le atua. Ese le matango fie, ni so fisosoani nei sa faapea ona o atu i ni so vaenga fo i e la witchcraft la vaenga i e whaimo mio ngā luenga whaatau laitu. Na o i le tala le lei i oi, na o atu rola ia a vatu Yesu ai koe kongi koe markanga le isa iai. Io ese le matango fio lea ele ngata o le tala noa tu ya Yesu ai whailoa fo ile halo fo Yesu. Vi ia le tua ai tu sai fo imali poti tu ina mai le teimi nei tu sa mai le afe totsu ma lima tangasa manisi fo ai ngo uma ona fafanga ina. Ono se fulu faife au sa faapea ona ave i le fesoasoani e feola ia mamea ai ma tulaga i ono se fulu faife au mai kalesia sa faapea ona fanaina o nisi e taʻi se fulu kilo o tagalaisa o nisi e taʻi 2.5 kilo le tulaga o faatau sa faapea ona ave iai o falawa mata o suka o le tulaga foʻi la ia o le ngao po le oil tulaga foʻi e o mea spices intia fiefie mea ai faapena faatasi o masima aniani ia o momeo foʻi potato ia vaenga nga ia faatasi foʻi la ma tulaga o vai taumafa o le tele la foʻi o nisi o toothpaste o momeo fasimoli o tulaga uma lava ia mana o mia tonu ainga o vaenga i o le situ sa faapea lava na whainga tai le taimi nei o no loo tāpuni uma le tele o fale whato atala ia iulai. I le tele o fale mawhai ai sa tau mawhai o lo iei fotu la fono wa uma fo i whawhetai le atua iau tau tatalo wa uma na tu ina mai se whaatangana i le ministry le nei e mawhai o na o atu e vatu ngā ruma tu fu e lai whaasaan whio ai. A teimi nei whawhetai le ngā luelo na nganga o le atua tatala mai le awa noa e mawhai una tātou fisosoani ai a lalau o le o au tau tupe uma na utau lulu ia o la paulo fo mai o le atua e nā te toi wha ato atu ia te outou mea uma i mana o ai outou whaamanuia le atua ia te outou sa moa ma lautou fo ai whawhetai fo i le atua i lautou manatu mai fo i le tātou ngā ruenga nei e maratou whiwhiri fo i tau te lulu mai le ministry nei a pe a fai o leu a veo se whaamanuianga ia te outou. Vi ia le tua la tātou talo a tātou te le ioi le whionga ia le tua ele nei fo i tū la le tua mātou tamā whawhetai lau upu le la mātou sauni e mātou te tala noa ma lau whanau te talo i lau whau unga tamā a maia le file mu te talo ia te oise inga lue mai lo wanganga wha malama lama o mātou tangata e misilo nei tangata tamā ngā lue lo wanganga a o tala no ina lau upu ia e whaia se suinga i o mātou wola ngā lue lo wanganga ia te ilatou uma lava o mafuta mai whapea no o tuai le mana o lau upu tamā ono le suafa o Yesu ke riso wole mawala au o tuai nei amene amene amen hallelujah o te lolo whanga solo le tātou plokalami o le growing up spiritual i le aso le vai aso o le sale nei e se vaenga o la utala no ai stasi fo vaenga o tu ina le nganga o le tua i lo nei tangata tātou te whaasoa i le nei asa e whaasolo la fo i lai whaau pel tātou plokalami i aso le vai aso peitai o le sale nei o te la utala no ai lai wo whaau tala ina i le fangu i le wainga fau i le fangu pau fau amen hallelujah se tātou tatana noa po lea fo i le winga o le fangu pau a lea fo i le whainga o le fangu pau fangu pau fau tātou tatana noa ai talo i le atua te tala lau whaalongo te tala fo i o mata whaaleanganga i ma whai ono tātou whaalongolongo i la na fionga pa ia i le nei fo i tu la ole tusi whai tau lea o te so e lau tusi pe wha maulalo tusi a MAREKO rona mta upo e lua whai mai a mata mai le whai upo pāpā whai upo e se fulu ma le valu tātou whai tau te iho o tu whai upo e lua se fulu ma le lua whai mai sa ana popongi le au soo o Ioane ma soo o le au farisaio o le mea lea wala ato wo mai ai ma whai mai ia te ia se ale mea ana popongi ai le au soo o Ioane ma soo o le au farisaio a o soo e le ana popongi i la atou o na whetalai atu ai leo Yesu ia te i la atou pe ma whai ea
e au mea o le whaato a whaiawa o na ana popongi ino o ia te i lātou le whaato a whaiawa. Lātou te le mawhai o na ana popongi i o na aso o ia te i lātou le whaato a whaiawa. Ai o i o na po e ave e se ina hai le whaato a whaiawa ia te i lātou o na lātou ana popongi ai lea i nā o na aso. E lea i fo i se tasi nā te whonoa le matua ofu i le i e fau. E faapea, e masaa le matua ofu i le fonofou, o na atili ai lea o na masaa. E le utufia foi e se tasi le waina fou i fangu pau tuai. A faapea, e pāpā ai fangu pau i le waina fou, o na masaa leo le waina, e māumau foi fangu pau, ai peitai, ia utufia le waina fou i fangu pau fou, e tatau ai. Amen. O fai upule la fa mafa de tātou talanoanga. Fo mai e le utufia foi e se tasi le waina fou i fangu pau tuai. A faapea e pāpā ai fangu pau i le waina fou. O na masaa leo le waina e māumau foi fangu pau. Ai peitai ia utufia le waina fou i fangu pau fou e tatau ai. Amen. New wineskin. Po o le fangu pau fou i le waina fou. E ese le tāua la o le a tātou tatana noa, pe o le a o tana noa foi. I le tāua o le fangu pau fou, ma le waina fou, o le taimi lea. Watu mua se wha vai o le tusi lea. Ona le taimi lea o lo i ele tatonunga wha iu taia, Judaism. I le tatonunga wha iu taia la e ana popongi ia, mafu e ana pongi le tatonunga. So o se o le musalemi, watu no utele fo ia, musalemi, Buddha, malau vaenga na, e ana pongi uma. E o foi la i le au Judaism, ia po le au iu taia. O la foi ana pongi la tou. O ana pongi la so o ai foi. O Ioane malau farisai, ai le ana pongi so o Yesu. Mafuanga ono la ia Yesu yo, ma de tua o to o le buinga tala Yesu fa mai fa fena anga pongi le au mai, pe fa o lai o fa to afa yava. A fe o lai o fa to afa yava, te tau na ai fia fa tasi ma fa to afa yava. Se ilonga la alu ese fa to ama faila yo na ana pongi. Ne le se ana pongi fa ye ku le la fo inga kele ai sa lo ko anga pongi. No, o le winga na tala Yesu, fa fenga anga pongi le au mai o lai o fa to afa yava. Te tau no fia fa tasi ma ai fa tasi. Amen. O le ala tala no Yesu, ai sau le tala Yesu fa mai, e telefon noa se i e tuai se i e fau. Tu se lua fa te inga na mai Yesu, pe au mai se i e tuai, se i e wapala fo i lele. Fa mai le tala Yesu, e le mawhaina e au mai se i e fau au mai fon noai. Ai se e umai fai wa koe maasai wa ke lea koe lola le maasai. Lona winga, e lea o ngale mea fau ona tuu se mea tuai. Fa te inga mua na mai e Yesu. Foi mai fo le tala Yesu i foi mai ele au nga fo i la le wainga. Foi mai le mafai ona e tu ua le waina fo i to tonu o le fangu pa i tuai, le fangu pa i tuai. Foi mai e mau wai le waina. Tu e mau e mar fangu pa. Right? On le mea la tam fai Yesu ona. O le tu ma le po o tu maanga tuai. Le whenga inga tuai, e le au ngā ai, mea o le whenga inga fau. Pe e le whetaui le whenga inga fau, po le waina fau, po le anganga fau, i tū maanga tuai, e le o le whenga inga tuai. So e whasa o le tala nā, i tū maanga tuai. Po le tali tonunga tuai. Le tali tonunga tuai le sai ai. E whametala Yesu, e le tala whenga i le waina fau. Ma e ao na sui. To a tele foi nisi. Nisi o tangata matutu. Ala to te whaonga ina le foi upu le foi mai ia. O nga foi ele au ngā le wenga foi i mo meo whangu pau kuai. Foi meo la tau e tuai. Ai foi ia kupulanga foi le ingei. Ia o le alava lau interpretation of scripture. Po le a foi lo foi. O le ala lau tala noa i le aso le nei. O nei ese le tā ua o le vaenga lea. O oe o le whangu pau foi. O no le te ola le whenga foi. Ioi.
ai tele la nisi o lai ola I le whenga inga fou a la lava e whai mea tuai e le o au ngā ai la le whau unga fou pe au ngā ai le winga fou pe au ngā I foi le a foi le New Testament tele o wha maunianga o le whenga inga fou e le o maua tu e ai foi e tangata I se ha wha mai le tala Yesu e le mawhai ona tu ule waina fou I to tonu le whangu pau tuai wa lewa na fia tu ule waina I to tonu le whangu pau tuai au sionga ponga o la lava tuai wha mai la ia a tu ele winga fou e le anga e a foi e pā le whangu pau Lono winga, e te tauna whai se whainga I le whangupau. Amen. Hallelujah. Ona, autou, ile afo, isa ele prophecy le whenga tuai te mōtono le se kielu tolu sufu maleono, lusu marfitu. Na tala noe fo mai, o te avatu fo ia te outou, le loto fou, ma o tu I te tonu ia te outou le anganga fou. Fo mai, o te ave e sea le loto maa, a yo outou tino, ma o avatu ia te outou le loto a ano. Fo mai o te tuuina atu lo wanganga I to tonu ia te outou, tou te sava vali ai iau tū la fono, tou te ana foi iau wha amasinonga ma outou whaia. E iai la le anganga fau e tuu I to tonu o lo wanganga. Le tara no ele fiong pa I ele tu mai la, ele mawhai. Ele mawhai na le lingi le anganga le I to tonu o le tangata fau, pe a whai o lea, o le whangupa o tuai. Amen. Hallelujah. O le I tonu na le tusia ngā luenga mua whai upo e walu, ne whai mai ei, a e maua e outou le mana, pe a fio I folo na le anganga pa I e lunga ia te outou, e whai e outou mamoli mau ia te au Yerusalema o Iutaia, mai tu uma lava o le lalolangi, sa Maria se I tulu inga uma o le lalolangi. Sau Yesu tu ina atu ia tātou le, tu mai ia tātou le pule, ai sau le anganga pa ia au mai le mana. Amen. O le anganga pa ia na au mai le mana ia te tātou. Le anganga la lea. Le anganga la le lingi le whenga inga fau. E le au ngā I le whangupau tuai. Amen. E le au ngā I le whangupau tuai. Ai, au tele I, alu tele I tua le tātou mata upu. Au ne misiel te leo le vaenga la avalu le tātou wata. O le, o tau whai tau fo I tō tono le tusia e peru se fulu whai upe lima. Nai whai mai ai le tala tusia e peru fo mai o le mea lea o whetalai mai ai o ia I lona maliu mai le lalo langi o manu fasia a tō mataulanga ua e le finangalo I ai a ua saunia e oe le tino mo au. Whai mai le tala Yesu ua saunia e oe le tino mo au. Whai mai le tala le whawhiongo pa ia le tō numar whenga fo. Whai mai le tala Yesu wha a whetaita maa I le tino ua e tā pena ina mo au. The body you prepared for me. Why? O Yesu, o le anganga. O iai o ia I le langi. O ia o le anganga. E le mawhai mela tala Yesu, wha awhetaita mai le tino wa e tā pena ina. Wha awhetai le tino wa e tā pena ina. Ise a, ona a le aise tino, e le mawhai na whelua I Yesu I le lalolangi. E ta tauna I aise tino e ngā lue ai le anganga. Saula I o le anganga nofo I totono le tino. Mena na fo me tala Yesu tama, wha awhetai le tino ua e tā pena ina mo au. Amen. Lau tango lai wha upu, sesi wha upunga, wha awhetai le whangu pau fau ua e tā pena ina mo au. Amen. Whatever aise anganga pa ia ua, pa whatever aile anganga pa ia ua la unga se wharasa. Pe te lato lai la unga se anganga pa ia se mea. No. E te lei wa ai se anganga pa io la unga, pe te wa ai le anganga pa io la unga. Ai sea, e le mawhaina la unga se anganga pa ia au noa ma se tino. Amen. O le mea na la ina mana o mia le anganga pa ia le tino le tangata, e sau e ngalue ai, e la unga ai, matala noa ai. Wa ale ai se tino, e le mawhai fo ia le anganga pa ia o na whai se mea. Amen. E mana o mia le anganga pa ia le tino e ngalue ai. Ai ta taulana I se tino fou. Amen. Ai sea, ono le anganga pa ia o le anganga fou. E le au ngā le anganga fou, I to tonu o lea, tu maanga tuai. O le anganga pa ia la. Le la e sau le anganga pa ia. Sau le anganga pa ia wha o ngā le tangata. Amen. E sau le anganga pa ia ngā luela I le tangata. E sau lola ia, wha mai inu tātou talia Yesu, wa tātou mau ai la I o le anganga. Wa mori mau o tātou o atali. O le nganga pa ia la nā leito tonu ia ti tātou. La la inga lue me le tangata fau leito tonu. Amen.
Le ngangala le na, au tau I lo foi, I to tonu lava le amatanga o le fofoanga. I le amatanga lava le kenese. Au tau fai tau ai, whameratala tu sipa ia na pongi sale lalo langi ma ua manumi numi, sa iai fo I le nganga o le atua whamenga whengao yo iai fo I le nganga o le atua I whonga tai. O lai pongi sa lava. A o lai iai le nganga o le atua. E le faapea a e talia Yesu ma iai le nganga o le atua ia te oe, ona e malama I loa la ia, no. O laua iaia, o la fo isa iaia le nganga o le atua I le amatanga lava, a la lava e pongi sa. Ai o le taimi lava na feta lai iai le atua ia malama fato anga lue lo le nganga o le atua e fai le malama. Ina ua fai atu le atua ia tupu la au fato anga lue lo le nganga o le atua. E le mawhai o na faise ngā luenga le nganga o le atua e au noa ma le upu a le atua. O le mea na wala ina leva na whaola ina nisi, a la lava e pongi sai le fiong pa ia le atua ai sea, o na ele iai se upu I to tonu ia te ilatou, e ngā lue ai le nganga o le atua. E mana o mia le nganga pa ia, le upu I to tonu ia te oe, mea funa ala I ona la unga atu le upu, tupu whaatu o tua, wala ona luatu le upu, a luatu ro le nganga I whaatau nuu le upu. Amen. Ana nafi, ana pōna matala noa no walu va istasio uso wha le nganga, stasio uso na wala au mai, sa latu e whai mananta uti nonga wha mai whaafitai lava mo le upu o tupu, ele whaatu o tua, o tātou ta noi wha malolonga wha mai le asto, na ina alu e whainga luenga, wha mai wha longa kungoa ki ngao nga ngao. Mai mo kwa ki ngao nga ngao, le ma whaina ai. Ai te uahalu, wha mai utanga lo wha te itai le mele whai le tātou a onga, I know o wha lava o malo mo tango a mili, wha mai no o wha lava o malo lo, o le upu, o wha lava o malo, wha mai le umia se taimi, a o mili, ai aru ese lo marki ngā. Aru ese straight away, instant. Why? Lana tu le upu. O le tele yo tau tinonga nisio I latou na au mai, ese ha, because of the word, o laua latu le nganga pa ia wha mautu le upu, wha mai tala latu pa ia, I am ready to perform my word, wha mai wa o sauni, e wha tau nuu la upu, o le taimi lave te tua I le upu a le atua, sau le nganga o le atua wha tau nuu. Me la nau te whai atuai, e mana o mia le nganga pa ia se tino, mana o mia se fagupau fou. Amen. Me mena nara ina sau Yesu e whaia le tangata fau ia ke riso, le waina fau, e mana o mia le waina fau, le fagupau fau. Amen. Le la tātou tala noa, I le whainga o le fagupau, o te mana o ia te oia au whamatala ina le whainga o le fagupau, ia mana o ia te oia fo I tā ofise mea pito I silio na tā ua. I lo I le au tomu whai whamatala atu le whainga o le fagupau. O le fagupau, o le mea mua lava e whainga o le mea o le whangupau, e te tau ona tapē le manu. Amen. E ao ona tapē le manu le whai mei eile, le mai lo na pau e mai e whai eile, le whangupau. Le anga ele o tala noa I whangupau plastic. Lei, o lai tala noa le whangupau fo le whai me le pau o le manu. O le whangupau waina le whangupau ngā, o le whangu plastic o le whangu susu. O le whangu miok. O le whangu le tala noa ai le foi upar tuspa ia, o le whangu pau fo le whai mai le pau o le manu. O le mea mua la le whainga o le whangu pau, e mua tapē le manu. Tapē ma le manu le nei o le winga le nā, le la tala noa I fo I la le, mua ko ni te sumar lima tol sumar tasi foi mai, o te au ngani le mita o ia te au ono ke riso Yesu. Lo tātou walii, o te oti I aso fai soo. O te tala a paulo. Mua ko ni te su lima tolu tasi ma tala a paulo. O te oti I aso fai soo. Ai mana o vea o e mafangu, a whaonga ina o e po o le whainga o le whangupau. E te tau ona tapē. E te tau ona tapē le manu lea. E le mawhai ona whaise whangupau, pe a le pē le manu. That's the first thing. E tapē lo le manu, ona whatu a mawhai lo na whaonga le pau. O le manu, e au mai e whai e le whangupau. O te whai atu ia te oe, e ao ona e oti whaaletino, pe e oti o tu ina naunga whaaletino, le tala paulo foi mai, ua o oti whaaletino, fo me o te oti aso whai so. Ele o le oti fo ilele faapea, e oti fo ilele, no tino lea, no, la e tala noa I mo me o tu ina naunga o le tino, la e tala noa I a kalatia, fai mai, ua whaasataro ina whaatasi, I maa ua ma ke riso, kalatia e lua sfulu, fai mai, ua whaasataro ina whaatasi, I maa ua ma ke riso, ai o te le toe ola au, a o ke riso o lo ola I to tonu ia te au, o le ola foi
o te ola I nei le tino, o te ola ai lava I le whaatua I le alo le atua, o le na lofa mai a te au, ma fōa ina mai o ia e whai mo usui. Amen. Whamere tala aporo whaasātaro ina o ia. Whaatasi ma ke riso. O le oti le nao lea. Whaasātaro tu ina naungo le tino I le sātaro. Ai mana o ia vea o e fagupau, e tatau o na oti mua, oti tu ina naungo le tino. Amen. O le winga o tala Paulo fo mai, o te oti aso faiso. Ma le tala Paulo le te tono Korinto fo mai, o te whaatonu I lo utino. Amen. Me o te whaatonu I lo utino. E le pule le tino o Paulo ia Paulo, pe pule mana ongo le tino o Paulo ia Paulo, e pule ele anganga o Paulo le tino, wa tai ele anganga o Paulo. Wa tai ele ele fagupau fou. Amen. Hallelujah. Umala ona tapele povi, o I tapele oti wa le tele o le oti e faonga, le au mai e fai ele meole. La fai ele fagupau. E umana tape ona au mai lo la, o te maua le mele. Ona ave ese la I o le a ano mai le pau. E mua ave ese le a ano mai le pau. So remove the flesh from the skin. I think o le mea nai tatau ona fai so se ekalesia ma tātou umalava, a tātou mana o mia le whau unga fau ma le ngalua le nganga fau o le atua, ave ese mea wha le tino nai fai tutonu le ekalesia. Remove all the flesh desired. Me umana mea wha le tino nai tutonu le ekalesia. Remove. Ona lai te mana o mia le whangupa o fau, ave ese la mea whaare tino nei tutonu o le ekalesia, ma tutonu I ati tātou nei tala noa ele kalatia e lima, whai upa sfurma le iwa e lua tasi. Kalatia e lima, sfuru iwa lua tasi, le lau whai tau utunga fo mai, ua I loa tino fo I ngā luenga le tino, o mea whaape nei, o le muri lua, o le whaitaanga, o le amioleanga, o le mataitu, o le ifo itupua, o le whaitonga fiti whaataula itu, o le whaita ngai, o le femisai, o le losi vale, o le lotoa, o le finau vale, o le fe whaavaevaia inga, o masainga, o le mataua, o le whasioti tangata, o le onanga, o le poula, ma mea whaapena, o te mua I tau atu nei I ate outou, pei ona o whai atu ana mua, o e whaia mea whaapena, e le whai mō lātou le mālo, o le whai mō lātou le mālo le atua, mō lātou tofi. A o laina, ave ese mea whaale tino, o ne te mana o mia le pau o le manu. Le whaingo le whangu pau fau le tātou tano ai. E au ona ave ese le pau, ave ese le ano, ave ese mea whaale tino. Aisea, e le mawhai o le, te loa api pi I le pau I le tino, e le mawhai na whai e manongi le anga I lea, e le anga I le waina, pe manongi le anga I fo I le waina I meo le ano. Amen. E mafu ia pe pala fo I le ano, e le tala whea ngai la, mea nai la ina ave ese le ano mai le pau o le manu. Amen. O le vaenga na, e ao ona e tilo au e mana o e fia, li lingi le whau unga fau, pe li lingi le anganga fau I to tonu ia te oi, le anganga o le atua, e ao ona e ave ese mea nei. Ona ave ese le mea nei, o tātou whai tau fai mai, o tātou tino o le malu ia o le anganga pa ia. Fo mai o lo tino o le malu ai sea, pe no o whai atu le amatanga, e le mawhaina la unga le anganga pa ia au noa ma le tino o le tangata. Asea, ono le lalo langi le nei, o le lalo langi o le tino, ele se lalo langi o ni anganga. Mea nai la ina sau le anganga whao ngā le tino, e tala noa ai le tino. Amen. Sau le anganga nofo I tutonu ia Kevin, tala noa atu leo Kevin. Ai ana le ai le anganga pa ia, e nono wingo o isi mea uma mangaku ao Kevin ia. Ai whao ngā le anganga pa ia le tangata. Le tino le tangata. Amen. Mea fo inana fo mai Yesu tama whaafetai le tino wa e tāpena ina moa o sea o Yesu sai le langi o i o le anganga. Ai na tāpena ina e le atua le tino e tatau ana sau ea e feso o tai matangata I le tino. Amen. A o lea lau o le whainga o le whangupau lea umana tape le manu e tatau ona e oti tu ina naunga o le tino. Ia la poru fo mai o te oti ia so te whaasa tauro ia lo tangata fasa tau fasa sima keriso. Fo mai o te oti aso fai so.
Amen. Lai tala noa i le whiriwhiringa wha me te whaatonu i lo tino. Nganga kau oso mea manga onga kingo, ka hau whi paulo whaakongu no kingo. No. Amen. Ki ngā lavanga malamar kai au, o lai fia moe meri kingo, ala elu loku, ku yesi olu loku ngangi le fiafi, wha meile nganga le tino, kurunga, aru ka eli. Wha ala umaka elu loku. Kuso e whaatonu e lo wanganga lo tino, ki nganga fia moe lo kingo, ala wha kulo nganga, lei, or keime loku le tino. E leo toi pule, pe le toi pule, ia vai vaingo le tino, o laua whaatonu e le nganga. Wa malosi le nganga. Fo mai la ia. O le nganga faula. E le faingo le fagupau e ave ese ano, ave ese mea faaletino. A fai o tono se ekalesia. A fai mana o mia le nganga fau o le atua i tono o le ekalesia. Mana o mia le ave ese o mea faaletino na i tono o le ekalesia. Ave ese mea faaletino. E le ma fai o na fai ese fagupau fau. Pe a fai o lai pipi e yale ano. Amen. Ole si vaenga ole, whaingo le whangpau. Au mona ave ese le pau, ona au mai lola i o le pau leo le manu. Wa ave walolo i le vai, pe ave soka i le vai. Wa ave tuu i totonu le vai. Umona soka i le vai, ia le whaingo le pau le manu. Ona mai la ia wa ave wala langi le afi. Langi whaamango le pau. Langi fo ilele ina ia awan ne ia, ne ile anga le pau le manu. Amen. Te lo le upor tuspa ia la tala noa il tusia mata i o tala Ioane fo mai o au nei o te papatiso atu ia te outou i le vai ina ia salamo. Ai peitai o le muli mai e sili ia te au e le au ngā ono outau ave i ona se e vai o ia lea na te papatasu ina outou i le anganga pa ia maleafi. I le anganga pa ia maleafi. Papatiso o i le vai. O mai o le tangata fau. E lo o le papatiso nga la ale tuspa ia. E alu atoa i lalu le tino i lalu le vai submerge. E le o se wha tulu. O au papatiso wha kurukulu. Sa papatiso wha tulu o le mato whai au. Ya so la bene. O mamlama tuspa ia. E le o se papatiso nga na tuspa ia. O le papatiso nga tuspa ia. Submerge. Alu umai lalo le tino. It's an outward expression of what's happening inside. Ole ata lea, ole mea e fili iai, e te au auna, o lo salamo, o lo walu e te a, submerge a to i lalo lo tino i le vai. Ole papatisonga nare tu sipa ia. Amen. Fo mai la ia, e mai la ia o le paulea, ave lo i le vai, masoka i le vai. Umalo, au mai, wa ave wala langi le afi. O le papatisonga oi, papatiso i le vai, papatiso oi le anganga. Ma le afi. Amen. E tala noa i le mātai o e tolu, fai upo se fulu ma le tasi. Amen. O le tāpena ina o le fagupau fau. Le fagupau fau le tātou tilo ai. Le tangata fau le mana o mia, le lilingi ai o le whiangainga fau, le lingi ai o le anganga fau. Le anganga le na fola. Le anganga le mana o miena li lingi o tātou maua le tumu a toa. E hao o na tātou o a vea i tātou. Ma fangu pa u fau. Fangu pa u le fai me le pa o le manu. Amen. Umana la langi le. Pe umana la langi, pe umana lolo i le afi ma mai la langi le. I le afoi. Lolo i le vai ma mai la langi fa amango i le fai o le pa o le manu. Ona au mai lola i o le pa o le manu. Wa au mai le meo le faapea tani o le pattern. Le se upo le pattern. La usui. Ke no foi kaka sui e vaku le pattern ka ngofi kipi ai le meo le pe faapea le oftino. Nga vaku la i o le pattern tu o lunga ta ngofi oki ai le ie. Kuse mai le material. Ai vaku le pattern ku o lunga ai oti. Faapea na la le faingo le fagupau. E au mai le fele meo le pa o le manu. Ona avatu la i o le pattern ua tu ua ilunga ai oti. Ina ia fō linga i lea. E whai le shape. Te nole upa tu sipa ia le Romans fulma lua for mai. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Mai aua ni o tātou winga whaatasi. Aua nei e sau lava o le ie. O oe lava o le pa o le manu ngatai ngā. E te tau ona wheli Uaina. E te tau ona sui le shape.
Tatau ona oti oi le upu le atua. Tatau ona eva ai le fa ata po fere mea lai le kalafea ngai. Ai selu. Fa sa o ea. Shape oi according to the word of God. Amen. E tā ua I o le toi shaping o oi ni avea oi ma ke riso. Fo mai I avea I tātou e fōlinga ia ke riso. O ke riso la, o le shape leo tātou. E tātou te lewa ai le lalolangi pe winga wha lalolangi. E tātou te wha ai winga o Yesu, ma le whetalainga ma upo Yesu. O ina le shape o tangata ke risiano. Fo mai like Christ. O le winga ngale upo Christian. Like Christ. Ia pei tātou o ke riso. Amen. Ele mui, ele faitala, ele tautala soo, ele angasala. Ia pei o ke riso, like Christ. Amen. Tātou te winga o le pattern na le nā, e au maila le whangpau lea foi, le pao le manu lea, o na tipi e lo la ia. Ina ia shape mai tātou e pei o lea, o le whangpau fau. Ia mo e tātou le shape o le whangpau. Amen. O Yesu la, o ia leo le whaataita inga umalavo tātou. Tātou la, e tipi tātou, pe ngā lue foi lele, ina ia mawhai ona maua mai le whangpau. Pe shape lele, ina ia mawhai ona fōlinga mai o le whangpau le la whai. Amen. O le whangpau la le flexible, o le whangpau fau la lea, o na wha mauro la I o le whangpau, ma o avilo la ia, ua hui le swahau. Amen. O fa no le fa kalanga ki o le process o le fainga o le whangpau o lo te le fo ise meo tala no mai. O le whangpau fau la, a o lai na le lingi e to tonu le whang le Uaina tuai. Fo le winga fau, I le whangpau fau, e stretch. Pe punga le a o neina ona pupunga le a foi. La le ngole mea le kokongu. Ia ngā, le ko ke lol me le ava foi le ia wo fete ai la a tu le ton whangpau fau tu sa afi fete tu I foi male ma le whangpau fau le e le ta e la o le whangpau tuai la umana whangpau le ai uminta atie le la e kanga o kunga mo ko I malo le pau le manu foi lele e sa wo le vanta atia asa sa ai le Uaina fau fo ma tala tu pa ia e tai. Fo mai o na sa ala winga fau tu tonu whangpau kuainga, o ngā kaela ia lo ngā laua whewhete le. Po o laua le aava o le Uaina fau, o ngā tae I lo la I o le whangpau kuai, lai malo wai fu e le flexible. Te loe whape nā fo ia le tātou wa ai le teimi le ngā lue o le nganga o le atua. O le teimi nei, o laua mana o le nganga o le atua e li lingi mai le whau unga fau, ma a watu vainga fau, ai ona o le whainga tuai lava le tu maui e ka le sia. Whainga tuai le tu maui oe. Fo mai langa o le whainga le na mātou whai ai, o le whainga le o mātou o ngā tupulanga, o ta mana whai a mai le mele nei, le tu sui e sesi. O le ua fau le ngā lue o le nganga o le atua, tu mau pēr le whaavai, ai sui rona whainga. Anchor to the rock, kia to the time. Amen. Whawhetai le atua, wawa ai o ti ngā ma fo nisi mea, o le wā matan tātou whangaina le Facebook. Wa tātou le toi whangaina ni pule la. Ai e istangata, o la lawe manga o le ai, o le pule la o le whinga ngalonga o le atua. No, hey, use the Facebook. Do you know the Bible says in Isaiah says for my o ina si itia pe o ina saule o ita mai. For my when the enemy come in as a flood, God will raise the standard against him. For my saule o ita mai e pe o le vaitafe o na si itia la I le atua le tanga vai e te atua ia te ia. Te loa laua saule ki Apollo whaonga ma le social media, whaonga ma isi mea, kusa utango e whaupu sesi whaupunga. Tu so lau saule ki Apollo e tau mai, tu so lau saule ki Apollo e whasangkau ma le kalesia. Lai whaonga me ki Apollo mo meo whanga pomu, ma meo whanga avili, ma whanga, a lai whaonga le kalesia, whanga me mei, ma kau ai maa le kalesia ki Apollo, ese ha, e le o si itia le tūlanga. O laua sui le tūlanga o le ngalua o le nganga o le atua le wha unga fau, wa si e le nganga pa ia, a la lawe tū mau le whainga wha avai tuai. It's time to change. Sui, si itia, raise the standard. Si itia le tūlanga o nanga I le atua, si itia le tūlanga o le whangupau, fauna ia te oe. Amen. Si itia le tūlanga, raise the standard. E whato ama whailana ona li lingi le nganga fau, ma le whau unga fau, I to tonu o le whangupau fau.
Pe a fai fa maua lalo la oe. A vea oe ma fagupau. Mena e talia Yesu fo mele o tangata fau ese a. O tangata tuai e le mafaina tu u le wenga fau. Pe ave e fa unga fau na o tangata fau lava ya ke riso le tangata la na le tatu tana no mafafanga ia tupu. The new man in Christ. Amen. Tangata la le na li lingi ai lea le fa unga fau le tangata fau. Tangata fau ya ai tangata fau ya ke riso. New man in Christ. O le si to te loa so se mea fau lava. Ono le telo nisio tangata. Na tu te whaonga ina fa upu nei whaonga nisio tina. Ia pota mama tutua fa mai ia. O maa kou ia whainga kuwai ia. Hei, le lau tanga whai atu ia tuia te outou. O le whangu pau fau. So se mea fau lava. E whanau mai le mea tuai. Every new thing e sau le mea tuai. Na whanau mai le pepe fau i le tino le tina tuai. Na whangau mai le whenga fau mai le whenga tuai. Amen. O mea fau umai e tupu o computer o mea uma na whanau mai le mea tuai. Ele ai se mea tau o se mea fau na sau e au noma se mea tuai. Sa iai le mea tuai na whanau mai le mea fau. O le tangata fau foi na whanau mai le tangata tuai. O le whaakerisiano na whanau mai le whaiutaia. Le tala no Yesu le context o le tusi. Fo mai, ele au ngā le waina fau i lea whangupau tuai. Judaism. Ma le e kalesia le taimi nei, wha mai, e le au ngā, e au ona, whangpau fau, tangata fau, ea, li lingi e le nganga fau. O le whaingala na le whangpau, o le whangupau tuai la, a o oina umana wha o ngā le whangpau, wha mai la ia, au e te sa a i le whangua, au e te sa a i le wina fau le taimi o lae ma lo le mea, wai e mai mau, e ta e le whangpau. Mai mau le waina, mai mau le whau unga, to e mai mau lea, le tangata. Te lo le tele i o taimi, e mana o mena e lai ona le tango le atua, e mena e mana o mia ai le talio o Yesu ke riso, ina ia vai le tangata fau na, ona tango le atua na lilingi, le anganga fau le tangata fau le na, ona o le tangata tuai, fa maritala le tuspa ia o le tau i o le anga sala o le oti, o tangata tuai o tangata anga sala. A so la tangata anga sala, fa me o le anga sala e la talata i le atua, e oti. Fo me ole me ile tu ele se anga sala. Me na ela info me ile se tangata va ai le tua ma ola pea ai se a. O le tangata e anga sala a ola na la a ona va ai mato tangata ile tua. Ele fa apela woti le tangata ono o le leanga o le tua pe o le fifi le tua. No, e ala na le mafai ona tu le tangata ma va ai le tua. Ono le mamalu o le tua o le tangata e anga sala. E mate le anga sala pe oti le anga sala pe va ai le tua. Me ala na ela ina le mafai na va ai tangata ile tua ma ola pea. Ai se a. Ona va ai lo ile tua. So se ma fainga va ile tua e oti esia ono le tino tangata tuai e oti ono la ile sala. Pe yo le aisa e tango tu i au tafole afi ai kanga kuaku le aisa e kafole afi e melt. Esia ono le vevela o le afi fa pena fo ile le sala ai tango tu atu le sala e au tafole tua e oti. Mirana ya le ma faina va ile tangata ile tua mola pea. Amen. Esia tātou tangata anga sala. O tangata faula lai tutonu ya ke riso. Amen. Tangata lau ola ya ke riso. Amen. Tangata le fai ngoe Peteru for mai the inner man for mai le tangata i tutonu. Le tangata lilo lai tutonu. Amen. Le tangata la le nā le tātou tanoa. O le whangupau tuai la. E toe fai e le whangupau fau. A o na toe mana o mia le toe wha o ngā le whangupau tuai. O le whainga lea. E toe ave le whangpau le umalo, wa ave wa toe tuu i to tonu o le vai, wa toe soka i le vai. Amen. Le whangpau tuai. E ave toe tuu i to tonu o le vai, toe soka ai, ona toe au maila ia wa toe la langi foi. Amen. Te iloa tātou ia i whainga tuai, na tātou o mai ai, e ma whai ona toi lingi le whau unga whau ia te outou, pe am tātou umalava, pe a tātou tutoe oi le upo le atua, se i koe soka ka kou le upo le atua, koe fufulu ka kou le upo le atua, ona toi au maila ia o toi na langi le afi, ma toi whaahu ulola ia i le ufou, ona toi li lingi le ia i le, o le toi whao ngā ina lana o le whangpau. E toe ave toe whaave vela le lei, ina ia mawhai no toe vai le pau. Ona toe avea la ia mawhangu pau fau. So o se mea fau lava, e whanau mai le mea tuai.
leva na fia ngalue mai le nganga o le atua. Wa leva na fia mana o le atua se saa mai le tele o vavenga o mea umolo i tutonu le fia ngopa ia le atua. Wa leva nga manga o le akua ili lingi langa e kalesia. A olona wa iai le system. Wa iai mea wa iai pāpupuni wa umana fau e tangata wa faasa ai le atua ona toe sau a le tusa ai le finangalo le atua ma le mea lea ma le matou faavae na fai e le ngalue. Wa leva na mana o le atua e ngalue a la lava e tu mau le fagupau tuai. Toe ave la le fagupau tuai na e toe soka. Ave i totono le vai mai la i e toe a la langi le afi. Ma mai e toe a toe whaonga, se ili lingi ai le whao unga fau, se ili lingi ai le anganga fau, se ili lingi ai, wa leva o na fia mana o le atua si tia le tūlanga, ai ono pāpupuni o mea na fau e tangata. Amen. O le mea na fau e le tangata, wa fai le ma pāpupuni o le ngalue o le anganga o le atua, i o tātou wola ma soifua. Wa iai tari tonunga anisi e afoi, wa le ma fai e le atua, the system. Tasi now mea wala ina te loa. I'm telling you one of the testimony inisi o ila to we na fai mai na mana o ya ma we matita ia se tasi o mafutanga I tonu New Zealand nei o lona fa afita uri ya te you know being na mau mato ainga ma anga pongi mo fast food waso sa ili po le ale fina ngalo le tu ai fa ali me le tu ale me le system na utango fitanga ta fai fa mai o le teimi lava o te alu e to tonu o le ekalesia i to tonu o le melea e le mafaina nga lue fa unga ise a o no lawe i le system lawe i to tonu. The system will kill the anointing. E ta pe le system lawe fail tangata le fa unga le atua ona o te alu atu e i pāpupuni o le apuipui ai le nga lue o le nganga o le atua. Whatever na fia nga lue le nganga o le atua, but because of the system na fai le tangata o le mea na fai le tangata wa tutonu le atua na nga lue ala ia o te le o fai atu le anga le system. No, ai te tau ona ia tu mau pe le faavae ai sui le fainga a fai wa sui le nga lue le nganga o le atua sui le fainga. Hold on to the anchor to the rock. Ta ofi pe ya Yesu o io ai sui le fainga le faavae o ia tu mau le faavae ai sui le fainga. Amen. So ele awala reach out ai tangata. Va ai si awala e afoi. E mafai ona work. If I quite work, I fire. Stop doing things that doesn't work. You know, I'm telling that to myself. Tell me no fire le work o faapea. If I quite work, I fire. O tangata vale le fai quite work, I fire. O fa ne like, no, I need to do something that work. Fai se me o langa lu e langa ngole tu ma work. E tu me le work. Mai mauelo malosi na pei ala I o ta I fau fo le alu tuli no si se tulo ea ka milo ale me tasi le alu I ruma to vai ta I fau ai alu kuri no si e ka milo ya fa pe nga yo le alu ruma le ka milo a oni tato fa penalo tato wola kristiano lo tato tu mau le system ma tato ta milo e na no tu mau le fa vai o Yesu ke riso ai sui le fainga ea anchor to the rock kia to the time. O le fagupau tuaila a oni na e fili I awala umana na ufata ale fainga o le fagupau fou. Se ili lingi le anganga fou. Se ili lingi le anganga fou ma faatomu o le anganga fou. Ma eva aya mea fou ma le fionga pa ia le. So I'm telling you, o le tele yo mea fou ya ke riso. Lot of good stuff. New stuff. The word of God. I'm telling you, once we humble ourselves, tu mau le faavai ai sui le fainga, nga se I faatanga le nganga o le atu e ngalue atu ia te oi, e ngalue I tangata. Amen. Amen. Te lo teimi wa over ai. No, this is a true story. Mea lana tupu mai Samoa. E I stasi no tala no stasi o wo fai fe au. E fa mai e te au. Mai maupanga faapea mawhai ono ufiri whai le mea nā. Ono le mea nā lau te I lor fina ngalo ngau le atu ai whaingata ono le mea le mana o ito ina. Wale mawhai e whau unga ma le mea na ave le atua. Wale mawhai e si au auna le si au ole auna le atua. Ona whai le mea na vatu e le atua ia te ia. Ono le tāpuni lau tāpuni e ito ina.
Te lole mea le no fia ile mea le o prokalame Kevin Life Ministry o se whamanianga fo ia te au. Onai, o nei na au mai le tupe pe whateta ingo tupe na tau au maia. O lau whiriwhiringa na whai, o le tupe mai ave ele ise fongo se poa re whainga. E kau leo mai se poa mai e fongo ia, ma e se le kupe le whai. No, e whai ko akasi a lau whiriwhiringa, o le meanga mai e le tua, ave uma. You know, e tau le fongoa. Te lore teimi, o le ke leo le ka le sia, o le whainga ka, whainga onga mimilo. Asia, e peo le vaa ke le. O le ke leo le vaa o le whainga ka, whainga onga mimilo. A le laititi o le vaa, o le whainga fia, whainga onga mimilo. Whapea nā fwoi, au e te papole le laititi o lau e ka le sia. Au e te papole le laititi o le tau maftanga. Au te papole le tau ahinga. Ile o whaiangi whongo o le kou ahinga, pe whaise pōra le kou ahinga i lau koe ka inga, no. Whai lau whiriwhiringa le me o watu e le atua. Sava vali ai. Tai o rua le anganga o le atua. Le anganga fau lea. E li lingi lai tutonu le whangupau fau. E saula le whangupau ngā. E saula le anganga whaunga fau ma le anganga fau. E le ai mase me liki kua aise ha. Ono le tangata fau lai ai. O le tangata fau. Tangata ia ke riso. Amen. Ia whamanuia le atua ia te o tau Samoa. Ia whapeona tatala ele atua autou, tatala ele atua autou mata whale anganga, tatala ele atua ia vaile meana na vatu ele atua e whai. Amen. Vaile whaungana na vatu ele atua e tenga lue ai, aua nei mate, pe aua nei ta pe ina whaunga na ono nisi tūlanga. Hold on to that anointing. Amen. Vaile whangupau fau, vaile o oe, o le whangupau fofu maritala Yesu fa mai, whaafetai le tino wa e tā pena ina mo au. Thank God! Le tino na ia te oe, a veo se tino se whangupau fofu, e li lingi ai le tangata, le hafo ile nganga o le atua. O na whaonga ina le oe le nganga o le atua. Amen. Pula leo le atua, pe whaapera feta oe, pe whaapore a lava le whainga whai oe, a laua e tumu. Ile nganga pa ia. Amen. We need the Holy Spirit. We need new things. Umana o mia, we va aile lalolangi. Le fei lafi o me fai lalolangi. A le makangai o me fai le kalesia. Amen. Ele te mi alo lua o kwapea. A fai o le akua le langi ma lalolangi o ye alo fai lang whangau. E kango ave me le le lalolangi. Ai mai me makangai ma lang whangau. How's that? E no whaferang ka o se atua le lei. But no. Na mai e le atua me le leimo lana whanau, e le o talia ina e lana whanau. Ongoa, o la lava e whangupau kuai, e le o manda o suia. La lava e tu mau i whainga tuai. Amen. E ei mena tātou o atu i tonu e kalesia, o la e whai, tātou te lei loa le mafu anga na whai ai. Amen. Pero whaatita inga, e no fai no famtala ili aso e ile fa fine e tele lava na tango kipi vai le moa e kau kipi vai le moa e kau o la na fa na tama ita e to lua ona va ai alo tama ita nei so e kele an kango ia lo makua kipi vai le moa matau matutu e foi la ua kango foi kipi vai le moa ave kau faapea la ua kipi vai le moa kau fisi lo ile la tama i fa na ua o me tinga mam la me ala kipi vai le moa ave kau. E whamele tala a vanga i leila na mawa ai anu matina i asola, o kipi vau le moa ai kau. E se i vili la loma tua, pe ai se ana mafuanga e lenga kipi vau le moa. Vili atunga e whamele tala loma tua. Ongo asola, sa lai kikir kako o ngā umu, mea ngā lenga kipi vau le moa e le ofi kongo le o ngā umu. Ai a whai wake le o ngā umu, kau uma le moa le vaenga piko i sini ngā maa ngai o le moa le kau mafolea. O vai. Amen. O le tele o teimi tātou te atu tono tātou e kalesia. O lai ei tū la fono matapu. Whaasana siwa i to tono le wharesa. Whaasana whai me lea. Whaasana whai le me lea. E le maa fuala o nisi tūlanga. O mea na whai me le tū. To te ilona tāu nu atu le tala lei Samoa. O le whainga le tala lei. Te ilo tātou tū maanga yasola. A whai tātou tapua ingai sa o tangata e le pisa. Mea nana la ina tau nuu atu tala le yasola, tau nuu atu, e atu, no atu fo i whao ngale au walala na tapua i sa molea, fifi le mu. E aua le pisa te me whaile sau ninga. A whaivi inga, e fifi le mu le whainga. Amen. Au tātou wa ai le tuspa ia, e ala langa tangata. A whaiwa iei se whainga fau po se malama fau a watu e le atua. Lan me tu wai. La tā mau lava le tū maleanga na amata mai ei, lan me le pisa o i vi inga o le atua.
Sui le awala fai, to mau pere fa vai, ai sui le fai ngole vi inga ile atua. Amen. Wa leva na fia lilingi ile atua le fa unga na. Amen, no na nganga. E mana o mia le fangu pa ufau. A fai o le fangu pa utuai. E ma faina to e ave to e soka, ile vai o le upu o le atua, to e au mai to e fa au, to e lilingi ya ile a. Le fainga fau. Lilingi ele fainga fau, lilingi ele wainga fau, se ia ngā lue mai le nganga o le atua. Amen. Whamanuia le atua ia tau Samoa, whamanuia le nei aso, whamanuia le upua le atua, ia e filifili nei, a vea oe ma fangu pa ufau. Le fangu pa u lea lilingi ele wainga fau. Amen. La uta talo mo tātou le tua lo mātou ta mā au whaafofonga whaalongolongo lau whanau a vea I lātou o ni whangu pa ufau e li lingi ai le waina fau. Fausia I o lātou I loa e po le alava le tangata tuaina iai ma whainga tuai sa iai ma whainga ua masangi ai tu mau pēr lo mātou whaavai o Yesu Keriso lo mātou alima lo mātou whaola. Ai sui, si itia le tūlanga o le mātou au nanga, si itia le tūlanga o le mātou whainga o ngā le mātou au nanga ia te oe, ma lo mātou wola tā puai, o le asi itia mea umatama, e tu saai mo lou fina ngalo, I le suwafo Yesu Keriso, whaamanuia I lo nuu, whaamanuia ta mai si o mātou watu nuu lātou uma o mafuta mai, ia tu maupea I le whaavai o oe lo mātou watua, lo mātou wali le tua apra, amo isa ako mai a kopo, Yesu Keriso lo mātou whaola, tu maupea ai lo mātou whaavai. Ai sui lo mātou wola whaaleanganga. Sui lo mātou si lo mātou wola au auna I lau a fio. E ala I le aveo I mātou matangata fau. Ya ke riso Yesu. Ono le suafo o Yesu. Ole mavala au atuai nei. Amene ma amene. Hallelujah. Samoa pe no ta ua le amatanga. Ele ai se tino le anganga pa ia. Ai mana o mia ele anganga pa ia se tino. Fai mai la ia. O oe o le malu o le atua. Ma ai lo tino. Fa o ngalo tino, fa o ngalo ngutu e tautala I le atua. Fa o ngalo tino e au na I le atua. Fa mai tala tu spaia. Fa mai awane a vea va hengo lo tino ma a upenga le angasala. For my don't present the members of your body as an instruments of sin. No inga. Awana I failo lima ma upenga le angasala te angasala ai. Awana I failo ngutu ma upenga le angasala. Awana I faia foilo tino ma upenga le angasala. Ai ia faima a upenga le amiotonu. Ia faima au na I le anganga pa ia ea. E tā la I le tala lei le anganga pa ia for me te. Mo ai le mana. Amen. Tā la I ele fina ngalo le to glory. Amen. Whaamanuia le atua ia te o tau Samoa. Whaaftai le atua I le neifo I tula I o tau e maua le fresh anointing. Le whaau unga fau mai le anganga o le atua. Tau te whai ai mea fau e vi ia ai le atua. Ia maua lunga I pele vi inga o le atua. Nei, ma se ia o I le whaavavau. Lava o le tātou. Sauni ngā lotu le nare nei o sa. Ta tonu. O iei se whaamalo si aulau savaringa whaaleanganga, whaamanuia le atua ia te outou, whaamanuia le atua I le vaiaso, le nei vaiaso I whaau mga aruenga o whenga I ma outou. Tai I le atua loutou wola, ma loutou soifua tātou whailoa I le pō le aso lua. La whapeona tātou toi whailoa I le tātou plokalami, I le tātou Bible study. Tātou te tartal noa ai, ma toi li lingi la se si waina fau, I to tonu o le whangpau fau, ia leo wa umon tāpena I na I le nei fo I a sa. Whamanuia le tua ia te oe sa mo tātou toi whailo ai, Kevin uluiva le nei, alofa tele mo oe, tātou toi whailo ai lava yaso, te minei wha soi fuaia.